akirwa aho ngaho ajya kwandagaza abantu bisobanukiwe. Okay, hello guys, ni wa muhungu wanyu Mutinya Sam. Uru n'urutonde rw'abakobwa batanu batuye mu Rwanda bintakorekwa bigize ibihaze. Okay, ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi Cassandra. Urebye ibyo akora Okay, Cassandra rero n'umuhanzi ukurikije ibyo aririmba. Urutonde narukoze nkurikije uko mbyumva, nawe ubwo ufite uko byumva. Nkurikije uko mubona ibyo avuga n'ibyo aririmba, nge namushize ku mwanya wa gatanu. Dukomeze ku mwanya wa kane. Uyu muhanzi ndakeka mwese mumuzi, bamwita Oda Paccy. Nkurikije ibintu akora, ibishego akora, ye namushize ku mwanya wa kane, ariko yarakabeje pe. Ngibiki bitabi ibiki. Twikomereze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu ndakeka mumuzi, bamwita Nessa. Nessa afite indirimbo afitanye na Mukira ushobora kuguha anagukura ku isoko. Uyu Nessa rero nkurikije nayo ibintu akora, ibintu avuga, ibintu yikoza, ntaje kumuta ku mwanya wa gatatu. Nuko mbyumva, mwibutsa gukanda subscribe aho munsi, ujye ukanda like na share. Uyu muhanzi rero niwe twaje gusanga ku mwanya wa gatatu. Katwinyarukiye ku mwanya wa kabiri. Ntabwo nkunze, nuzi n'ubuzima mbayeho. Ndakwiyamye Jessica, uri indaya gusku nongere mbisubiremo. Bamwita Jackie. Uyu rero uyumubona ni Jackie, indaya ni iki, waranabyiyemerera ko ari indaya. Ariko iwe kuba ari n'indaya shana n'urumogi rwaramurenze, yanakugutuza uko umubona. Twigere ku mwanya wa mbere tudatinze. Mwibutsa kubanza gukanda subscribe munsi, like, share na comment. Ku mwanya wa mbere twagiye. Okay, sasa ku mwanya wa mbere aka kantu ureba imbere yawe bakita Aisha. Ni kuba ari inshinzi, ni incege, ni iki ndakubwiye. Uyu yakwica. Yafasha abasore bose bo mu Rwanda abita amagweja. Uyu Aisha rero niwe nashize ku mwanya wa mbere mu bihaze. Nawe mbwira muri comment uko byumva, kanda subscribe. Ciao.